Awuzwa-ke hlobo zami linjani uzidana zonke ukuthi ngalesi sikhathi libingelela igalonga ezetshasana hamba robongani uBongs namhlanje usemthineni uproject lolu hlelo siyabonga kakhulu ke Bongs ngomsebenzi wakho wena ke umqashisi namhlanje Nomqhele Dube uthi siyakubingelela ngithanda ubonga ngohlelo osenzela lona usithokoza sikhumbula kathana. Mina ke ngikhumbula ke umnyaka ka2013 lapha bengisekhaya ukuhlengile abazali bami hlezi ngekhaya sesihlala ke emakhandeni kodwa ke kwasuka kwenzakala into emangalisayo umama athi vela ke emfeni wakhala ngesihlabo samhlaba umama sasolo ukuthi senzeni samthalela empilo bamhlaba ama injection umama wangani uba ngcono kanti ke umama wayehlola ubana ke ugogo uza kufa ngemva kwe4 days ugogo wabetshona chawa heart attack ngadaba kakhulu ngoba ugogo wayendithanda emfundisa ngempilo angekhohlwa kwamanje ngikhumbula ke izihlobo zami ngiyafisa lokubuyela ekhaya kodwa ngabe namaphepha ngilapha ngoba ngifike ngo2015 so amaphepha ngilapha ngicela ingoma enye engangikhumbuza ke ekhaya ngifuna ingoma zemaChicos ekhaya utsho njalo uthi ufuna amaChicos ufuna ekhaya afune ke Splash afune oCrocodile Crocodile madoda mangasipoti ngawuthola yena oCrocodile yakho kumbe ekhaya xa singayithola lo ngithiphuka ucele ekhaya wena kodwa ke ingoma ngikona ialbum efana nayo enthembuza ikholisi khaya ke ingoma eziningi ezethu ziyambuluza lapha mana sibona ukuthi ke sikutholile inye nxa isala siyadinga enye mana sithatha majalisi sibona uzakhala phatha majalisi ichaleke Nomqhele Dube. I'm
Majalisa Patricia Majalisa ingoma ethi uwe ingoma yakhathaza kakhulu ke kunjani ke ngunomqhele ebesimtshayele ingoma le nange u1040 unjani lapho khona lesikhathi Danny wena ke Danny ubhalela uhlelo sitholile ke eyakho la ibuyile uDanny ke uthi chisa siyabonga ngohlelo mina ngibhala ngise South Africa mfowethu ngibuye ngomnyaka lo unyaka ka2012 lapha ngifike ngasebenza khona kwenye company construction ngahlala kulobunzima khona lapha ke South Africa kodwa manager to cop ngabisa ke umfazi engihamba ngamlobola ngathatha ke umntwana mina ngile by then ngangile 38 yena ile 23 ngoba ngangumthanda lo ntombazana ngangumithisa umntwana oyedwa ngathatha ngcono be siyohlala laye ngasebenza lapha eSouth Africa emini lebusuku ngizama ukuthi sibe lempilo lekusasa enhle ngikhulise ke umntwana wami ngendlela enhle ngaze ngamthela le mota ke intombazana leke abantu baba bazothando lwami lwakho ukuthi nguRomeo and Juliet bebabaza babunyasithi nguBeckham so umntwana ngendlela emuhle ngayo ke abantu bonke bavele bemhawukela ngahlala la ngikhaya ngingakwazi ukuthi ke ukhona amaqhinga awenzayo nomfazi wakosibanda Lord osibanda ngihlale laye ke after some time wasuka wathina kukhona abafuna uvakatshela kwendaweni laba cousin bakhe ngavuma ke lelo ngathi ngi-off ngisasala ngikhaleke umntwana phakathi kobusuku ngo2 o'clock ngabona amapholisa senqonqoza ke eminyango ngavula umnyango bangithi ngene phakathi bahlala lamphansi bangitshela ukuthi ke uNomsa use involved to accident ufa abantu abangu3 yena ke ucritical ngaphelelwa ngacanga ukuthi ngivusa umntwana ngacela usisi ukuthi akhangele lo mntwana ngaphuma sengigijimela ke esibhedlela ngamthola ku life support kwabanzima ke kimi lapha ke kanti ke ubheka le ndoda omnikazi emotweni babethole ke ama drugs bethole lo tshwala kukhanya babenatha khonapho lalowo umuntu lo ke wasila waphuma kodwa khathesi usesilima ngoba unyawo lodwa kalisekho indodana yafela khonapho umfazi umnikazi wendoda ubuyehlanya ethi ke yena obolaliseke umkakhe yikuthi lami ngiqede i-relationship ngoba kwathi kwaphela khonapho lathi ezingihlungu into le ikhemeze shock umuntu ngaze umenzele umnike yonke into kodwa ke nxa efuna ukuganga uyaganga ngamangala ukuthi kuthiwa ke i-relationship yesileminyaka umfazi kandoda lo uthi wakwamkhuza unkosazi wami so kathesi ke uyahawula ukhona lapha ke eSouth Africa ngizwa kuthiwa ke ugciniwe waphela kanjalo umsakazi umntana amsekhulekhulile uyafunda lapha uya esecondary ngiyabonga chisa ngicela ke ungitshele enye izingoma ezilandelayo asazi uthenga uchayele loba Maso Brothers ukhanya wazisisa ngoba ingoma eziningi ozikhethileyo ngaso brother bana kuchele ethi mama kaSibongile entembu zayikholisa mama kaSibongile Uyabona manje nginikhumbuza kudala siyezwana nginikhumbuza mzukwane siyezwana sithi mama kaSibongile awuyebuthi mawusukuzile besukuyangixoxa angithi kunjalo
mama ngasibongile akuye ukuthi mawusuphuzile usuyangiphoxa mina ngifuna ukuthi omakhelwane basibone sixabana mina ngifuna ukuthi omakhelwane basibone sixabana Angithi kunjalo. mina ngifuna ukuthi omakhelwane basibone sixabana ngasibongile akuye ukuthi mawusuhlabile bese uyangiphoxa mama ngasibongile akuye ukuthi mawusuphuzile bese uyangiphoxa ngifuna ukuthi omakhelwane basibone sixabana mina ngifuna ukuthi omakhelwane basibone sixabana mina ngifuna ukuthi omakhelwane basibone sixabana Oh mama, oh mama, oh mama, 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 ngasibongile. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Yebo. Nisekhona? Okay, ngicela ukukhuluma. Ngikuba ubuwa. Nisayazi le ngoma? Okay, ngicela ukuthi sicule sonke sezwana. Ingoma ihamba kanje. Oh yeah, 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 yeah. 1, 2. Akengiphinde futhi kwaze kwamnandi ngithanda nonke futhi ngibahle nonke wololo Oh
yeah, oh yeah. The Soul Brothers of South Africa, David Masondo, he's busy. Lapho kwakunzima ke bakwethu. David Masondo ke ingoma esithi mama kaSibongile ngilithanda nonke. Uhlelo ngisakhumbula siyaphambili ngalo ke. Okwamanje sengiphethe ke evela ke uTryfin. Incwadi evela ke uTryfin la uyabhala ubhalele lolu hlelo uthokela ngasoze likhohle. Mina ke msakazi ngikhumbula ke umnyaka ka 2001 lapha ke abazali bami ke bangendisa komnye ke ubaba waselupane. Ubaba wayezwana lalu ubaba othiwa uNcube bazwanana kwesikhathi eside besebenza bonke. Angazi ukuthi ubaba wadla malini kalo baba ngeze baba besithi mntanami ke uNcube umuntu oright ulento zakhe. Kungani ungazami ke ukuthi ke uyephila kwena. Khona baba beselo mntwana oyedwa. Baba wangifuqela umama echinga ethi indaba unika umntwana umuntu omdala kulaye kangaka. Ngahlala ke labo anti babuya ngagcina sengidana baba lokho othiwa uNcube. Ubaba lo ebele 56 years ngaleso sikhathi mina lama 24. Ngihamba ngaendela ke kuyibaba lo ke ngathola ke umama omdala ke la ephosa ulingana la uNcube la ke umama lo lama 49. Impilo yabanzima kumama lo seqalisa ukuthi ke ubaba uNcube uthanda mina kulayo. Waqalisa ke ukungani uyangizonda nomama esengiphilela kube ngoba ubaba wayethe sidle sonke sipheke sonke kungabe lo pheka yedwa. Ngithe kusenjalo umama lo welanga wabe sithi yena ungikhande ngizama ukufaka umuthi ekudleni. Ngaba ngumsindo wazama ungikhama uNcube lamula ubaba wagcina ke ubaba engibuza ukuthi ngizamelana ukufaka umuthi. Ngangena umuntu engifakile wayembone ke ngikhanzinga ukudla. Wakhuluma wathi uhambe ezinyangeni zamtshela ukuthi ke ufuna ukuthi mina ngimbulale ngisale le ndoda ngingedwa. Kwahlupha abantu bathi ungcono sehlukanise ke amakhichi ethu. Sithe sehlukanisela amakhichi kunjalo. Ubaba wasebuya ngelanga wamela ukuthi aye kumama wabuya kimi ezolala engutsheni. Umama bebuya ke silele wachisa ke indlu yathunqa siphakathi. Sezani behlaba umkhosi saphuma ke sesigijima. Umntwana omncane ngase umzali soNcube ke nguye wachaya walimala. Unfortunately uNcube wachela phakathi. I'm sure you remember the story yapho emanyuziphepheni eLupane ngo-2003. Wafa kanjalo nyamkhumbula ke uNcube ngathi ngathutha kulwa nomuzi. Umama lo wabotshwa waya ke eKaMagwetshwa khona 15 years. Angikwazi ukuthi waya ngaphi mina sengilapha ke eGoli chisa ngicela ungitshele ke ezizingoma. Angazi ukuthi lo mama egange njani. Kulo nqa kwakunzima wayemela ukuthi achiye nje kuphela. Ngicela ke ingoma ezangijabulisa ngizigidela ngikhumbula ke umkami. Ngaye mdala ngangithanda. Nasi ingoma evela ke uKelly Khumalo Robbie Malinga. Ingoma ethi mina ngiyabuza. Esisifake kuyo mina ngiyabuza ukuthi sizophuma kanjani kule ndaba kule ngxaka yothando esisifake kuyo yakhumbula ngicala nokubona imizwa yami yasho umama sekhaya mami yakhumbula mawubeka lo dala kwathi shunga phakathi kwami khanyana wami lona sabuma sayithatha kancane kodwa sekunzima ukuphila ngaphandle kwakho sabuma sathi konke sokumela manje inhliziyo yami ifuna wena ukuthi sizophuma kanjani kule ndaba kule ngxaka yothando esisifake kuyo mina ngiyabuza ukuthi sizophuma kanjani kule ndaba kule ngxaka yothando esisifake kuyo mina ngiyabuza ukuthi sizophuma kanjani kule ndaba kule ngxaka yothando esisifake kuyo
sifake kuyo sithando sami nguwe wedwa obusenhlizweni yami angisakhoni nokudabanga makhona wena is this love that I'm feeling sizophuma kanjani is this love I think I'm yokuzenzela umathanda yokuqhuba kuze kuse mele ngibe nawe ngikhetha wena kulesixakaxaka sokuthanda manje inhliziyo yami ifuna wena ukuthi sizohlala kanjani kule ndawo kule nxaka yothando esisifake kuyo mina ngiyabuza ukuthi sizohlala kanjani kule ndawo kule nxaka yothando esisifake kuyo mina ngiyabuza ukuthi sizohlala kanjani kule ndawo kule nxaka yothando esisifake kuyo mina ngiyabuza ukuthi sizophuma kanjani kule ndawo kule nxaka yothando esisifake kuyo sizophuma kanjani Robbie walengalo Kerry Khumalo ke ingoma besicheleke emlaleli wethu kunzima ke wayendisiwe khona umntana omuntu kodwa nje bekunzinyana ke kuye kodwa ke nako ke wasethiwa indoda ngenxa mama lo ubukhwele iko ngekho right ke lokho ukuthi ke abantu Tryphon Mbiba wezwa ubuhlungu kakhulu bembulaleke umyeni wakhe ayemphiwe nguyise abhala abantu ke ziyeza ke incwadi ziningi okwamagama mana sibone ke vela ku Douglas Mponda kunjani Douglas Mponda wena ke uthi kunjani koBulawayo mina ngiyabingelela ngikhumbula ke ngize ngifike koBulawayo kokuqala ngivele Harare ngizofunda uform 2 ngafunda ngaze ngaqeda uform 4 ngafunda ke eMzilikazi ngase siye North Leaf for ama A levels inkinga ke iyaba khona phana ke sengu A level lapha ngahlala khona lo mama stepmother mayithetho ngubaba uMponda yena umama lo ngekondlovu umama lo ke la wayeselabantwana kodwa abantu akhe esikolo babengaboni lutho umama lo kodwa wayekhanya ngithanda idlala la ngaso sonke isikhathi engijabulela kodwa wakhanya into yokuthi abantu akhe bahluleke esikolo ke iyamehlula wayemncane mina was 18 yena kwabo yena wayelabo 30 something ubaba la yelabo 48 so mama lo waqalisa uba umngani wami kodwa ngapha engizonda uthe ngelinye ilanga ke ngivela esikolo ngizilalele eRomini ngase ngisuka ke ngisiyalahla ke izibi ngithe mphenduka ngachayisana laye ke ngabona wayevela geza engaqokanga wagijima ngene bedroom wahlwahlaba umkhosi umakhelwane babe begijima wathi mina benzama umbamba ke irep ubaba wabuye efuna ukumbulala sembotshweni semzilikazi efuna uchapha amapholisa emzilikazi bangivalela ukuthi ngizama umbamba molo ngiyenzanga lutho sahamba ecourt bafika bangikhipha ngebail wathi ngithonsiswe ngaphandle ngagcina siyagcinwa ke entumbane ngomalume kodwa ngizama ubamba ungirlfriend umfazi kababa yahlupha ke indaba yakhona ngagcina sengiphuma discharge ngoba wayekhuluma ukuthi ecine ekhohle into ayikhulumileyo bambuza ukuthi ukwakuthinta isandla wayeqala wathi mina ngimbambile wangehlula
kodwa wabuya wathi yena ngivimbezele etoilet, so ama-statement akabe mixed up. So wagcina-ke sengiphumile ngabuyela-ke eHarare, ngaphendwa wobulawa ngoba ngangikholisa, ngagcina sengisePoli lapho engihlale khona sengihlala abanye abafana. Ubaba wabe siyamthola-ke umfazi wakhe-ke ebanjwe ngenye indoda, lenye indoda embhedeni wakhe. Ubaba wakhathazeka kakhulu, bayehlukana lo mama lo, wambiza esithi uyangixolisa. Ngala ngoba ubaba wayengitshela ukuthi kafuna ukukhuluma nami impilo yakhe yonke. Ngathiyana lo baba njalo-ke, ubaba uzagcina-ke esifa ngestress. Umama lo esemulela okunzima, lakathi esimama labantu bakhe-ke bayaphila, bathatha indlu kababa. Mina khathesi nje ngilapha sengingapha-ke eSouth Africa enzama ukuphila, angizange hambe yebabangisa. Ubaba wafa ngidala ukuthula, kodwa azange sibuye sizwanane futhi. Lakathesi abantu bathi kumele ngifike engcwabeni kababa. Ngiyafika njani? Umama lo wayezathi mina ngizoloya ngoba yena wahle walungisa ingcwaba lakhona, wathi kafuni umuntu. Mina vele ubaba wafa engangifuni. Kakwazi ukuthi ubaba ubuya kaningi ezozama ungixolisa, but niyachiya injalo. Ingoma ethandwa ngubaba wathanda izi-Afro jazz, xa ungangitholela zona kumbe liyana-ke uthiwa-ke Angelina kanje yiphi? I think u-Angelina ekhuluma ngayile. Xa ngubaba usho wathanda leya. Uthe futhi ingoma ethandwa ngubabakho naso Angelina.
Ethi Angelina sichaleke umlayeto kuthiwa kuthiwa manje uDouglas Mponda esithemba ke uyajabula lapho khona take mana siyaphambili uhlelo Mona Lisa Ndiweni ngiyakubingelela ke emsakazweni lapha kwa Eza share the page, share YouTube channel yethu, like it, subscribe and help us to pay for this radio. Donate. Usisi wethu kana lophethe ngisincedayo ngijolo ukuthi here and there aphosele abanye dololo lo sisivitsho kwasinceda sisimacebo vitsho unjani liko napho inhlobo zika pop bakithi share inhlobo zika pop siswami yazi udabukile kakhulu futhi namacebo onzima utheni kadulwana Mona Lisa Ndiweni ngiyakubingelela ke kolapha emsakazweni ke tshisa ngikhumbula ke ngosuku olwabalubi kakhulu empilweni yami akatha ke ibhasi ngisuka edolobheni siya ke ekhaya ePhilipus ngihamba ngebhasi ngayehla khona leko twela kumkwide lapho ngehla ngeenyawo sengihamba ngisiya ngikhaya ngalesi sikhathi bengile 17 years ngoba ngangisuka kuvala isikolo ngimfunda eSt Bernard's koBulawayo kwabe sokumnyama lapha ngehla ngihamba ngithela ke ngihamba uphana ngezwa ke omunye umuntu uyahamba uyalandela ngathalaza ngabona ke kungumuntu ke wangana umuntu omnyama wasesithi kunjani Ntombi ngasabela ngilinjani baba ngitshitsha ngihamba wabe ngani sekhonile umuntu lwana ngakhontina ngihamba kanti nasebhodi lo wakuma phambili ngithe ngihlana la ephambili ngoba ngayizwa ivoice yakho ukuthi yiyo le wabe sithi ke ngime lapha wabe mbamba wathi nxa ufuna ngoqume banga umsindo wambamba ke ngentamo ngathi baba ngicela ngixole thathani imali esikhwameni engilayo loba lithathe loba kuyini wangitshela futhi thek wangidonsa ke wadonsa lokho ehamba lami ngiqhuba wangena nami iganga ngangiqhuqa lapha ngamcela ukuthi baba ngicela ngangenzi lutho ngoba ngingazi lutho mina empilweni yami wabe sithi konkona khulula zonke izinto wasika ke i-trouser yami engigqokile ngenqamu wakhipha wayijabulela khatshana wadawula ke iphenti lami wangisela phansi wafaka isandla sakhe emlonyeni ke waqalisa ke ukungirepha wathi inqamu wayifaka ngathi ngakhala ngoba ngazizwa ubuhlungu wayitshonisa engani uyitshonisa entanyeni ngazama uqinisela ke wakwenza lokho kwesikhathi eside akame athi inhliziyo yami ithi ngubulale wena ungatshela umuntu kuphela ukuthi wenziweni ngubulele impahla ko khipha izimpahla esikhwameni sakho mbonto kulana wakhipha wakwawule isigqoko sawathi tshintsha gqoka isigqoko wathatha lezo mpahla zami wabaleka lazo wangena iganga ngangamnanzela ukuthi ngubaba wangaphi ukuthi ngubani ngahamba ke ekhaya ngafika ngatshela abadala bangithwala bangigijimisa ukuthi ngiyesibhedlela ePhilipus lapha ngafika ngachekwa khona kodwa kumele ngiphenduke empilo edorobheni ngabiswa ngoba ngabe ngilimazile kakhulu lo muntu for maybe 2 hours kuthe kunjalo kohlala isikhathi ukuthi ngiqambe ongela muntu kwazi kwabuye omnye umntwana wathi yena ngibo kule mpahla ezitholakale esipayeni ezile njengezomfazi abantu bagcina besithi nxe impahla zami bazithola impahla zami wabotshwa baba khona okwakuthiwa umoyo wasegwetshwa ke 10 years ejele angeke ngikukhohle impilo yami umuntu ongazakaretshwe kazi lutho and futhi lakathesi nje sometimes umzimba wami ngizwa ngisethuka ngisesaba ngibuhlungu ngalowo muntu lakathesi angikwazi ukuthi ungaphi ngoba ekhaya ngiphindanga ngabuyela kade sembhala sengendile kodwa lakathesi umuntu wesilisa ungani ke kwesikhathi kuyangifikela ngiyamesaba cela ke ungitshele ke ingoma ukhethile ingoma eziningi wathi utshele ke ingoma entembo bona ungabe ikujabulisa ingoma zami ungavoid ingoma enhlala ngitshaya abantu lihlala litshaya ingoma ezifananayo wathi utshele lokuzeni joy love and happiness entembo bona ke uzayithanda
thandana nini lina lonke kulomhlaba kodwa mina ngiyazi kulabanye abena bazondanayo ngabe utheni na tshela nini mina ay oh tshela nini mina I'm saying joy, love and happiness. that's all we need to make this world go round and round. I'm saying Joy, love and happiness. that's all we need, you and me. Joy, love and happiness, that's what we need, you and me. I'm saying people wanna live together all the time and every day. My friend, can't you be real friends, you and me, until eternity? We've been fighting one another for all these years. Why? Who can tell me why? Making our children suffer day and night. All I need is joy, 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 joy. love and happiness. That's all we need to make this world go round and round. Everybody needs Joy, joy. love and happiness. That's all we need, you and me. Joy, Joy, love and happiness. love and happiness. That's what we need, you and me, my brother. Joy, Ah, love and happiness. love and happiness to make this world go round and round. Mama, no, mama, want me. Oh, 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 oh. I remember those days when I was a child. I would cry and with tears, and then my mom will come and give us love, peace, and happiness. Make me feel like somebody, yes, like somebody. See, saying life can be hard. Sometimes you fall in a pit, then in the air. If you know what I'm talking about, say yeah. Everybody say yeah. Yeah, boy. I'm saying joy, Joy, love and happiness. that's all we need to make this world go round and round. You know me, Joy, love and happiness. that's all we need, you and me. I'm saying Joy, joy, love and happiness. love and happiness. That's what we need, my brother. Joy, I love and happiness. tell the mom and who sees see I play Latina. Joy, joy, tell the mom and who sees Mama, no, mama, want me. Ha, ha, ha. Hilda Mzana, Zana, akukula mina futhi nizwe.
Joy and happiness. Ilanga Don Gumbo. Wayehlakaza mana lithandiweni wesitshele wena. Mana sibone ke unkubalo Sodindo. Hey! Unkubalo Sodindo. Kunjani? Ngiyaphila la mona unjani? Ngiphala ngilapha ke United Kingdom. Mina ngihlala eDabi. Themba ke uphilile chisa. Siyathanda uhlelo hayi ngapha sokuchisa ndoda. Leki ibhalwe ngubani? End of March. Phela enhlahla eDobi yabo. Ngilapha ke mfowethu ke ngisanda ukuphuma ke ejele. Ngihlala ejele almost 2 years. Into ezalayo ukuthi ke umama abantu abami ngamthola ke ngelilanga evele ekhuluma izinto engamboni ngikhona phandle so ukuthi kule muntu akhuluma lawe indoda. I end up going there ukuyadinga ama gadgets okubana ke ngifake lapha endlini ngifihle ukuthi ngizwe ngilalele into ekhulumayo. I listening device le ke ngayithola ngizoze ngitshele ngayithola ngabedulayo ngayifaka so anything endlini ngangibhagile ngisizwa konke okhulumayo. Ngamuzwa sibili efake speaker ekhuluma lamadoda kukhanya welamachamari ayi2 or 3 exoxa lapha ke efonini. Ngeza benza lama arrangement ukuthi babonana nini bahlangana ngapi bekhuluma la ngokuthi hey isex ebenginyeya esito where is your idiot kwakhanya ukuthi le wayile Nigeria emhlangisa le ekhuluma ke usisi ngichothoza lapha ngomama abantu abanga uzethetha abantwana ukuthi go upstairs yenze ukuthi asale sekhuluma engawazi nilalele ngibeza lo msindo abantwana bezidlalela le bengazi umama wabo phansi ke uyafeba. Nezwa ke ukuthi umuntu lo ubuyile endlini wafika ngoba ngezwe sebexoxa behlezi bekhuluma khona phana njalo ke sebekhuluma ukukhisana ngoba ngangisemsebenzini. Hayi ke ngithe kunjalo ke chiza ngathaka imota sengibuya endlini. Ngithe ngifika ngachayisana la ke phuma lo ndoda waze zolahlele wa driver wabaleka ngayixoxanisa ke imota yakhe wahamba lona umuntu waba involved when accident ke imota yakhe yaphela walimala mina kangisalimalanga kodwa ngamthuza ke emuva ngasembotsha kodwa i-road rage ngazama ukuthi ngikhulume ngendaba yami amakhamera lama CCTV ababethatha khona atshengiswa ke court wasokhanya ukuthi we overspeeding xotshanisa umuntu kwasothiwa ke death by dangerous driving ngoba umuntu lwana wagcina ke esefile umNigeria lwana. Hlahla ke ama circumstances angincedisa ngacela ke ngigwetshwe 5 years but ngaphuma after 2 years ngiphandle wahamba lo muntu lakatheze kuthuse island khona le angikhulumi la ngicela nje abantu abami indaba ekhona ngilwisana la ngabantwana ngoba mfuthi thatha abantu abami ngihamba ngokuthula wena Mancube uyamqamba igama bonke uMancube senza ke isibongo ngafuna ukuthi ngiqambe ke ibizwe lakhe singazi ukuthi senqela sendile kona ngale kube careful ke madoda abafazi laba ke asobantu laba izigangi zokucina uyabe sithi wena lihleze endlini la umfazi kanti ke umfazi ucabanga izivozi hayi abafazi laba igender ka Eva leyo ukhuluma ngayo chisa ke ayivele ke ikakhulu ese UK ayisengelwanga hayi ilalo iyalithanda usho njalo umuntu wenkosi ngicela ke engoma ethi nesidade umbe iPhone mana ngitshela nesidade ngitholile Sodindo Nkubalo ngiyathola ingoma yakho Sodindo Nkubalo nxa ngekho ungani ke iyaroti ingoma le kathi wayingoma splash namhlanje engani ziyachinga chinga uiPhone ke yona ithini layo ke iyara mana ngudingile ke eyinye ayaya uthi gender le nangulufuna gender ka Eva ingozi.
ingoma phela ke ku-10 Thanda ke Splash ingoma esethele ufuno wenza ukuhlelwa ngisakhumbula ke besitshele ke emlaleli wethu esithembekana ijabulele kakhulu Sodindo yes sikhaza ngona sedloma ngoyimbale yokucina masinyane lapha ngizama ikhatakhatha ingoma yakho wena ke uthini wena ke ungumbuso buso Dojwayo qala kuzisibonga Dojwayo buso Dojwayo ngisazi ke mina bekuumnyaka ka 2014 lapha enhlangane khona ke lo sisi omunye ngamthanda kakhulu lo sisi ke angazi ukuthi wayenze njani kodwa ngibona ukuthi wayelendlela zakhe eziqophile kimi uthe emva kwenje kwesikhatshana ngasuka ngahamba ngathi ke ngiyabuya ngomsebenzi ngaBotswana ngoba drive ama trucks mina ngiyangena ko South Africa ngize ngifike la ko Zambia Angola masembuyela ke sensiye ekhaya sensiya kuye ngoba ngase ngimthandile lami ngizamthatha usisi lo ukuthi wasala ke engomfebelayo ngithe ngibuya ngamthola ukuthi uyiround impela emuhle okwamagama ngasolela wabe sithi manje ngingena esikhathini angikwenze lutho lana usisi lo wahamba wathela izinto zakhe ke azinathayo ngo beetroot ofaka ukuthi nxa ngibone sile ngempela ukubana kusesikhathini wasesithi ke na uyaqeda following day phamba kusasa ngamanje uthi ke leyo period engenayo 2 days elesithathu sokuthiwa ku right ngabe ke ngichova ke umsebenzi ngemva nje kwe 3 weeks wanje uthi weqiwe inyanga usezithwele hayi lami ngabonga ngahlala njalo ngathenga preparation konke ngisebenza nzima ema-truck nomuntu uyale mali lapha ekhaya ngithe kunjalo nje wabe esithi sebelethile ngamangala ukuthi kethi nxa ngikhala inyanga wangena phana esikhathini usubeletha inyanga zilandi 6.5 landi 7 months wathi bathe premature wazama ke uthenga amanesi ukuthi premature sengibuyile amanesi angitshela ukuthi udeliver kuhle ngiyabonga amanesi emzilikazi clinic ngathola ukuthi ke udeliver kuhle 9 months kanti umuntu undiqile unika ke umntana ohobo umntana entsha enika mina wena sisi go awulanhloni ufuna unika into engazaziyo ngahle ngachitha abangikhaya bathi ngimxolele ngahle ngaphuma kanjalo sisa ngibuhlungu nanti igama lakhe lo muntu I hope ukeze njalo amadoda lo mntwana wezela ngomunye umafumo okhona le esenika umuntu into ezazalihlupha empilweni nami sovuka amadlozi engawaziyo ngidabuke kakhulu lapha ke uDojwayo kunzima lapho chisa ke into esenziwayo laba bantu laba lakathesi ngithi uNkulunkulu kamjezise adubeke mina sengilomunye umfazi lapha ongithandayo ngicela umthatha ipicture kaNkosikazi akumfake lapha ku Facebook usitshengise sobabili sihlalele lo mkami hayi lo muntu esenika umntana hayi bakothi umntana uvalesela ke uBhongo sesikhaza Gregasekho siyabonga hlobo zami siyabonga kakhulu ngohlelo lathi sicela lisisize sambeni together and sincedise ngubhongani lo ekhamba lawo project lo hlelo ekamla ngezachisa sibanda God bless you bye bye hlana South Africa kusasa ntambama Saturday kuyahlatshelwa ngale Saturday Soul Impact bye bye yeah